The address no eye bedroom so kasiam de somo enefia da no pe me mo ache me bo kwa ba me da se we bedroom nsam no de obetie bi ene se abato commission no de atudwas assembly elections no ebeba so December bosmene da yeto so edunkron sanso do manfo bia wo mo ewo hire so wo kire mu a wakwan a wonam so ne nye tiama enema nkoyi ewo ho na lembelemense no emu nso no abeto dwase seje nyankopon adom anka ne ma wo kwa wo so obefa so afri go no enka ebekọ soro pa we ne nsem wahodo bi enam de so mo se bedwam so kase wuhia me aya frame anoche wa ba ajwa se wakai se DSTV channel 280 Go TV channel 119 nsem nchemo no me de twaso amawo abato kobisa no de kwata ba bonten kyerese assembly members abato no se beyi wo mu a ebegiragira ye mpota mu ahodo mu no abato beba so wo December bosmene da yeto so edunkron ewo afiye mu na nsude nyina mu se free September ho no mokono wo mbebie mu ato ho no for limited registration na se wo awuni akwanya na se wonya mfinhia du nwotwe na wo so oto abaso woni akwanya no watumi akwakochiro budi na aboa ama abato ebekoso no watumi de ho ahyem Baba guarantee ama will say we are citizen, we are Ghanaian, and now we're the 18 in so. And the SACI, no, and no, yet the Bay Juma, yet the Bay call registration. Now, send your make registration, no, your best shall say Tuesday, 12th September, ye bay you Monday, 2nd October. Ye can district level election, no one semi so. You can say district level no you best start you be no 19th December inti na ye free Ghana for nyina say omumbo modern na omunko vote wo district level election if say a honor development be wo e be sha sia ye amayen e be sha sia wo district at the local level e be basu inti obi an bomodin a onko to abanu wo district level Yanko bono epoye mantem no emu Kentampo South Mensi no emu no manfo wonom eti hyireso ye ameken eye kroye da krabonto ene anyima entem ewo eye Kentampo South Mensi no emu wo mo de adehwede mu de tumpanifo eka bi omani mu se omo kwan no kwansin beye edu ekwan ne nya kra nti honom no so ku adwuma no ye yanka wotwa wo no baye no wo se wotumi de baje ma anasa Kentampo dwom sanse kwan no nyenti obedo ate enso na aka honom na prosanse ahyenkafo entuhye no emampote mu nti wosre sempanifo me yadom na kwan no wonsiesie ma wo na ohye mpeso na eyankuro beye num na abom ayempeso baako na ehya asese kwan na ese no mia me de mane hu na amanfo bebreso contact me temi so mitu anamo ekọ aye district assembly e de koto o manim to egusu twan se bia se bibi papa bebe timi afiri ho aba ba ne manum ide ade yenya hunu ehon sonsonso bia se e bia moye kwan ne na se ochina enwachi kromafo no so ka de kan ho se kwan no se kura uwi kwa opeka akofa uniema krampo ayasem edu ha na nsu engine asai kan fa nsu na engine asai na kana kansu tre sie esram mu apa se mabeboaye aban na muntimi nye kwan maye fane de nyakura wose abane de ombe bibi man fane de haya pa na ni se me kwa kura kra kwa moto ne de ma hwe ase tutrumba yenyinsa ne ko hospital yenyaka ube wo kra yenyaka last se minyi me bawe me be wo no ka ho ase makaka kra nka me firimu Yanko Elembele Mensino emu na District Health Director ya owo hodomo no eye Dr. Augustine Namwako no de nsemutu ja so bampotem hodomo ne Dr. fo ne nurse fo ya mpanimfo apa wo mso nhwa pomde ho nsam so na dwuma no wo mo ye ne papa na nso so de ba na sese nyankopon adom pa no a nka ne ma dodo no a na nka wo kwa wo so nka wo medru ni nyina ye ekwan a enkoyi o se free kura na se nkronkuma mu eba krokasie mbia ya resabia ne wo ne kwan ni nyina nye tisa wo kan obi wo hono wane e obesi agite na me adom ene de wo mbabedu ya wo stress mpanimfo me nsisi say yeah deliver healthcare ya chiche district mu baako enson baako din de enyinase na ho na ye wo sisi ai na enyinase nkoa ye more than so which district mu 4 enyinase so same baako because 27%.
aside that no district could be ambulance national ambulance require enko because road na too good nti obi onyem obi bi efa na ni krom so he ambulance so ba ekwa be fa so bedru ha de nyame na onim na me ka kan say ambulance me no ba ko asensisi anti some way somehow omo to be find a kwan mi so na yedru ho no na me ka say health staff some district mu omo bo mo homodin pa ba nyame mboa so e ka ho inti facility aye de aba hai ne kwan so pa Steven Donko senior manager ewo Ghana Gas o kire butaye nti a wono madwumakuo no fato wo ho so a wabesi ayaresabia amamanfo eneke kumu ye kala bi poti mame ye ke mu mala ibaleke ye bi ava kwalen ya boase na ya start hospital anake health center mo ekuneki epojema from no bed to 20 bed facility. Yeah, I say, and yes, we have the 20 beds. The details, the health director, or come home from day one. When you may be through Samri, I just say, near Equi Hospital, which me I am. And in a CSE project now can do about 80 to 85% of what Equi want. Sibonzo lembele mensene krache ono so esisudua se aban esinkete se obebo ne homodin ya sebe ya ayaresabia ahodo no obepeje mu na ne ebegina no so pa na ye de ema no site no ya start kan se na board member na kan no ye ejuma ni na Ghana Gas Quantum any assembly ne design bi and the engineers ebe supervise yenkopo se ejuma ne fa ye hwe kwanso jonjomu ensem emo meche MTTD no se Omanfo do no aya na wo mokasa say odi aposifo agina kwaso ene ese hyenkani be fom mra bi wo kwan so no na posi ni be chene na kopiem wo matena yo be hu ane ne ne gina nje ho no mo a 200 300 no age na wo ja hyenkani no na okwanu ntie se wo mo ye nsatraye na ne nyina no eye traffic tech Ghana anasa traffic tech GH we no ye say wo fa be for kwanso na ne hyenkani traffic light na sokoko wo twemu hwim ubedru adwuma na ne wanya text message wo phone so kire say wudru alajo traffic light na no chiwa ba na wo se wugina wo anyina ntie ka say e na wabọ wo na o ma ona makoma ku du 9 na odi abetua ka no da ne boro so a da bia no 1% amu nchemu baako e no de be piso mu atua ifuso biom ni achi wo tesano a ukasa wuntua e na wantua ye wo kwan bebre a ye be fa so a ye be wo betua enye nipa ene beji scanner through ho e system no ene define no to e kan we no ye wo nipa ba ku mienu bi a omo de wo kan no ase ya bu ya ye ni eguso ene esi ya so ye be koso aka kopim se ye be hu se bibia wo so mo ye a e fan moto na omo e di sequence no ombeye Adwafo nka bo mu kwa hodo ebe pie hono so edi asem no tumu yie pa ya wo kire se wo hwe ne mu kwan se tan hyeye ebe hyase aye adwuma David Agboado ene kasa de ma commercial transport operators MTTD for automated and digital omoko ye nyina ye endorse because say ewiase nyina twen ne ho afiri bebi a ne ye gina kane no akofoforo mu na ebe ye dwuma na ebe ye ne dwuma ne papa mu a ye ni beje David Osafa Dontin ya onene kwankyerefo pani edema National Road Safety Authority enso dia no hobansem ema arafo se enhye gu akwan mu se ne be ya saa mra foforo a abetodwa no be adwuma wone kwan so ya enko ha driver fo e wo kwan bia so bi okọ DVL hokra se ukoye dwumadie bi se o license na uko renew ana roadworthy na uko renew pe ebe yiwa ma wo ho e che se o dia banka ye nye se dwumadie no ma wo afesu kra nso yebem watu yesa sika no ansa na mpokura yem wakọ animu a wakọ animu Yanko ahwodendie mu ensem emu Volta River Authority no opagina wo chief executive e wo hoye engineer Emmanuel entry eye dakwa na wo se oba ahwodendie atena ye hodo mo amaya no wode wo ho e hye se adwuma no menye opepapa se wo kwachire no e wo fompa nti ne ho akohia se wone emadi nkita ho no hu ne se nya mema nko a ene ba energy sector hodo mo ye dabi wo so yo ba na wo gidi se obetumi aye ne wadwe mo donko ade hye ho ade kwachire na etumi beka ho se be ya manso wo mumudro no ebekwanimu anu wo mo ndoso kra so hwe mankasa me company na me adwuma wo Volta River Authority e ma no ndoso nti yankasa ye niema ebema etumi aba binyare mu
no move up no so dachi bi obabi ntu abetuma be chief executive bi see that but me dream say enche ebi be see nti ene o ma ba kasa yi na ya be hu se no mu city ya be na ebetumi anso de boa wo in fact energy awards arrangement ni nyina e mark ho first one na ye Accra High mixed school co-founder Adom Ghana Energy Awards engineer Harriet Emisahata suchiremu ya na tere bia omanfo adwene se ma entumi enni dwuma e wa nyina mahwoden aso ye ho nanso enya no kreda so bo ho so no so besua de akwakira won so ebetumi akopie mu ho e do onim de aboa. As things change around you, as you acquire more knowledge, you will further refine what your definition of success is. But you have to define it. Wherever you are in life with the knowledge you have to define success for yourself. Because those are the resources you have, that is what you know at the time, do the best you can with defining it. The other important thing you need, apart from just defining success for yourself, is having a strong why. Why do you want what you just said you want? Yanko eyangmashemu ensemu BC nsohwede chiro emu ne ekopiem akuapem South Mansi no emu ewapoye mantem no emu a empanifo yemhwemu ma betodwase mfie 90 ni adesuafo ya no wo mocho BC nsohwe no wo mo adinim ne enwoma na access course a wonya no ba na eba fomochiemu ate akofo mo hamu nchemu aduonu mienu ya hadwe panti wo se empanifo mhwemwasua ho nsem so ne chiremu a wo gina won na so ahwese bia nsakireye ebeba. Okay, si bia kwala bi mo de bwa ko foma enyina ade ba ko peso ye wo nkwala na nkasa ye wo teacher fo ye wo akade mo so mo de be kira ade ansana akwala no we hu ade na wo ko akwa kire nti sa de ma we nyina ka hu bi ena ama nkwala no mo de bo no akofo na ye de akwan so ye de dwom egu kwan mu ye se ne be ma hu masua no ebepija ewo mensiwa. James Abugri mensini planning officer ewe Kuapem South ono so di tudwa se awofo dodo na wonom ewo mensini ni mu no wonom emma no adesua hu hia wonom eno ka hu bi ana amma adesua for chiro bi sin sohwe no eso ate ewo mensini ni mu. They do not provide them with the needed logistics that the awards would require in the various schools to learn well. And they do not supervise them very well, because when a child comes from school, it is the duty of the parent to take care of these kids and ensure that their homework, is done. They revise their notes. But it will interest you to know that some of the parents will not even care what the child does. Na medekasia medesomo na esi yeda ye ho abayeba do bon kwata na online portal so nsem no ebetwa so.